بسم الله الرحمن الرحيم درس تشابان اتاتي اجوابهم اندر دفتر حسن المسلم يالله حولني صوابا سيونا الله حولني صوابا ان هبطاوني فيو تردم يو حولني صوابا فالجي بن دودي مؤيا يالله سبحانه وتعالى حولني صوابا تو جوني كو دعاجي wadete ɗin ɓaawo tayya on aɗo salminago karama komin maaki addu'a'u du'a ba'da tashahhudi al-akhiri ɓaawo tayya sakkitoro on qabila as-salami aɗo salminago a gayni tayya on a juuli ene laaɗo ko honɗum haanuɗa ɓeydugol ɗum aɗo a salminde ko honɗum haanuɗa ɓeydugol ɗon aɗo a salminde ko kanji woni arde ɗo e hinoɗi اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هنا قلت كان ليدو يتاك برماو إليدو دي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم نعم في دو دينون أجتاي ko buram mawo si tawi wondego aduori o baawoda wondego o yesodo ella ala wondude sa suɓite gotum e mum a duumiki e mum ella ala e mum kadi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiiji goo ko woni ɗuɗɗinirande ko fiijo en jaaru ko ɓuri en newanaade o ƴetten ɗum naam kamɓe allah subahana taala no yaññi ɓernde maɓɓe men ɓe hunjoto buy kono enen ɓerɗe men ɗen yaajira noon yo allah hawne sawaba hiɗen janngude haa hunjoɗen on say noon firen اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال jangu o si a hunjaaki ɗiɗi noon jangu o du'a dow ɗo haa waawa yondinora ɗum ɗon ella o ala nani allahumma inni a'uudu bika min adabi alqabr wa min adabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi dajjal hunjo ɗum ɗon yondinora ɗum ɗon ella o ala ɗiɗi ɗi noon ko bukhari e muslim filli yalla hawne sawaba joni ko firgol wonɓe nge mum karama ko men maaki addu'a'u du'agol ba'da tashahhudi al-akhir ɓaawo tayyo sakkitoro on qabila salami aɗa salminago aɗa neɗɗo on salminde ɗiɗo o haani du'orde e hino ɗiɗo oɗo hadisi dowjo ɗo ko e nena Aisha egga hadis sakki leyjo on ko egga e mum ko Abdullahi ibn Amr yo Allah hawne sawaba اللهم توسر دون ان فيراي كو وودن فيرده كون اللهم يا ان الله اني من اعوذ بك ميدا مولورا ما يا دندان مي فاتوريما الله دندان من عذاب القبر لت قبر سبو لت قبر محبي دون هاري كو يساتون برهول بناده ومن عذاب جهنم الله مي مولوريما لت جهنم دندن لت جهنم سبب إن عذابها كان غراما لت جهنم ندومي نموسي ومن فتنة المحيا والممات ألا متركما دندن فتناجي غردن فتناجي مايدة سبب مي أندني ما سورتو تنتني نوم أو جمان مور أن دو غردن هندن وندي فتنة لا شك فيه
wallahi ɗan gurdam hannde no wondi e fitinaji koni kon e ndar ɗo gurdam ɗan fewniɗen e mun ɗo hannde daɗata ɗum si wona ommo Allah subhanahu wa ta'ala dandi immorde e fitnaji ɗi goɗɗo heɓata ka gurdam makko wona fitnaji aduna e sahawuji e majjereji ko ɓuri mawnude e ɗiɗo fitinaji fof ko fitinede sanga neɗɗo on mayata yo Allah dande en fitna ɗan ɗo gurdam fitnorede jawdi fitnorede ɓiɓɓe fitnorede rewɓe fitnorede laamu fitnorede tooñe yo Allah dande en ɗi fitnaji nde hiɗa tayyo hande yo musidɗo julɗo toro Allah ɗum wota a janngu ɗum toro Allah yo Allah dande yo tawiɗa waɗi ka ɓerdema Allah mi mawlorima dandam fitna ɗan gurdam surtentini jamanu fewniɗo on hande walma maati Allah mi torikema dandam fitna nde ɗo mayde ila fitnaji ɗi ila ka malayka ɓen ari ha ko heɓoto kon ɓaawa mayde toon fof sabu ko may nden wonta sabu ɗum kala ko neɗɗo on heɓi laahara ko ɓeyinni ko wonde ko may nden ko ɓaawo maayi joni Allah dande en fitnaji kala ko woni yeeso toon fof wa min fitnatil mahya e immorde e fitnaji gurdam wal mamati e fitnaji mayde wa min sharri Allah mi mawlorima dandan immorde e bone fitna almasihi dajjal oɗo ko neɗɗo mawnuɗo fitina wono nelaɗo makiri sallallahu alayhi wa sallam ala bone waɗowo hakkude tagede adama e daragol dargal hewtiti bone fitna e bone masihi dajjal oɗo neɗɗo yaltowo ka sakkitorde jaman o inna ko kanko woni Allah o wi'a yo yimɓe ɓe rewmo himo yooɓi aljanna makko on himo yooɓi yiite makko ngen o wi'a yo ndiyan ɗan aruɗan ara o wi'a yo fuɗi ɗin yaltuɗi fuɗa o wi'a yo ndiyan ɗan heltuɗan helta o jinday hakkunde leydi ndin ndi foppu mayri o jinday hakkunde leydi ndin balɗe 40 taway o gayni jindugol e leydi ndin fof ñalande araneren ne fota e hitande ñalande siɗɗimmere ne fota e lebbi 6 ñalande aranden beggiti ko honɗum fotata e mum ñalade heddiɓe ne fota ene fotirta ɗo ni donc haray o jinde e ndiɗo leydi o nodditara Allah yaagal o fitna yimɓe ɓen kala on jokkuɗomo o naadamo ka aljanna makko ko yiite gen non kala on yedduɗomo o naadamo ka yiite makko ko aljanna on non donc haray mawɗoren Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en fitna masih dajjal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe yamiri mofte maɓɓe ɗen yoɓe mawlor Allah ɗum ɗo sabu ko nela tigi maaki si tawi gayni goɗɗo e mon tayya sakkitoro on yo o mawlor Allah immorde e piiji 4 ko kanjin piiji 4 ji ɗinni allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr lette qabru mawloren Allah yo dandu en ɗum wa min adhabi jahannam mawloren Allah yo dandu en lette jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat e immorde e fitnaji gurdan e mayde wa min sharri immorde e bone fitna almasihi masihi on ɗo no wola konguɗi buy fi on ɗo wiyana masihi ko masihi dajjal on inde makko nen ko noon o wiyete ko ɗokko woɓɓe wi almasihi ko ɓa nde ñiire ko montande woɓɓe wi almasihi ko ɓa o jinda e hoore leydi woɓɓe wi almasihi ko ɓa o niɓɓintina e leydi sabu ɗuuɗugol jokka mo ɓen almuhimmu ronkugol men andugol ko honɗum o jammira ɗum tampinta en ko wiyete ko almasihi dajjal ko noon o wiyete wa min sharri e immorde e bone fitnatil masihi dajjal fitina oɗo masihi dajjal ko wiyete dajjal ko jiiɓidirowo ko wiyete dajjal ko fenowo hattirde fenugol c'est pourquoi o wiye kankoni Allah ta wona kankoni Allah fenade ɓuri ɗum nodditorgol ko fodda e mum wonde ko yo rewe o fogda e rewede fenade ɓura ɗum yalla dande en bone makko no jeeya e ko danta bone makko du'orgol ɗum ɗo tayyagol woola ɗum ɗo no jeeya e muɗum janngugol simore kahfi nden e hunjagol simore arande simore kahfi nden ma awa simore kahfi nden fof mayre hunjo gollitira kadi feƴƴen e du'a hikkiɗon ɗon allahumma yan Allah innina min a'udhu bika miɗa mawlorama min adabil qabri immode lette qabru
وأعوذ بك من مولرما من فتنة المسيح الدجال إمرد فتنة مسيح الدجال وأعوذ بك من مولرما من فتنة المحيا والممات إمرد فتنة جبرنا غميدة اللهم يا أن الله إني من أعوذ بك من مولرما من المأثم إمرد جنوب والمغرم إنيماند يا الله دند إن رندقل نيماند اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ñamande Allah dandu e rondagol ñamale yo Allah newnan en yoɓen ko ñawliɗen kon sabu mi andinima ñamande ko hiirugol jemma e koyra ñalorma asuusata fottugol emo ñawliɗa on e mum a oggino jiɓoɗa so tawi o ƴanna ƴantugol ma konko ɗo o sikka kanko ari yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ko yondinoren ngay e ko yimɓe ɓen kon allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina min fadlika amman siwak ya Allah ya Rahman ya Rahim ko Allah ko an woni okko Allah subhanahu wa ta'ala okku en ko yondinoren ngay e konko harnani en haray ɗuɗɗinen ɗiɗo du'aji ka taya sakkitoro no tijjande jaɓanteɗen yo Allah jaɓan en du'aji men ɗi ko ɗum ɗo woni ko mi faame o darso kadi yo Allah hawne sawabu wallahu a'lam